kaji menghimpun kaji kepong Nabi Allah kafe kaji menghimpun kaji kepong Nabi Nabi yumpah gerang hai tanda pragasi kafir Allah ketujuh dawa dua tunai hijrah Nabi prang pada masanya derayu Rabbi Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji kepong Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji kepong Nabi Allah kafir kaji kepong Nabi hancur terpilih Allah hanya sujud Tuhan berkalam ilahi Allah Nabi lagi Tuhan bermenang lampang sabi Allah jangan Nabi berbincang berdampur yang sabdi Allah Nabi daya bergerang hai tanda pragasi kafir Allah berjuda dua tunai hijrah Nabi prang pada masanya berdua Rabbi Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji kepong Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji kepong Nabi Allah Nabi maju dalam perang gejang takut si kafir Allah Hamzah kalalakuan kurang sang peta yang le Allah berkati Zuraiyah berangkat ikut Nabi Allah atur berdaga pasang maju dalam perang sabi Allah Nabi berkehendak hai tanda pragasi kafir Allah bertujuh Ramadan dua tunai hijrah Nabi prang pada masanya berdua Rabbi Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji kepong Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji kepong Nabi Allah nasib di Abu Lahab musuh orang Islam Allah mati dalam perang Badar di sini nanti abangki Allah Ali bin Abi Thalib berangkat ke pahlawan Allah juga harapan dengan sulman ke penari Allah Nabi menyukai gendang hai tanda pragasi kafir Allah menuju ke Ramadan dua tunai hijrah Nabi perang pada masanya berdua Rabbi Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji kepong Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji kepong Nabi Allah sikap setiap kafir dalam tanda kaji kebersihkan Allah kafir yang ada berpisah jika Sayyidina Ali Allah kafir yang ada berjibur kafir benar-benar berkumandang Allah bendera Islam ada pun jadi Allah Nabi menyukai gendang hai tanda pragasi kafir Allah menuju Ramadan dua tunai hijrah Nabi prang pada masanya berdua Rabbi Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji kepong Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji kepong Nabi Allah nasib di Abu Lahab musuh orang Islam Allah mati dalam perang Badar di sini nanti abangki
Allah Ali bin Abi Talib Quran karko pahlawan Allah turga bandegan zurba karne penari Allah kafir yo baganda hai tanda praan se kafe Allah adu joda ramadan turwa tane jirana bi ram ram tanda masaya turu tamina hudi Allah kafe kajme yemmo kajigo kajigo nabi Allah kafe kajme yemmo kajigo kajigo nabi Allah sigang sitam kafe namtana kajilo basikan Allah kafe yang ladam pisan jigil sayyidina Ali Allah kafe yang ladam jitu kafe pun berbenda Allah bendera urung Islam beradu pun jalan Allah Nabi berubah berang hai tanda kasih kafe Allah adu jodoh Ramadan berwajan hijrah Nabi rang rang rang